Ndagenda ndiorganiza mvuye Bujumbura muri Derestage mu Kinanira. Amatara ngo pa ni mu Bubirigi. Amatara nagiye mu Bubirigi Derestage nagarabo. Ngize gushaza mu naratse. Yiri iki? Hewe yigana si azima cha Keza ngaho nawe mengo twari kumwe. Hewe nawe uraheraheza abana, heraheza. Allô? Ça va bien sûr, moi quand même dans sa journée. Si yo. Bonsoir Bujumbura. L'homme quitte Musaga, même Musaga ne quitte jamais Rome. Angize fora ngavuga bonsoir, il fera comme Munyishura. Bonsoir Bujumbura. Mumeze neza? Nagiye cyane no ko muri kino kibanza iyi ndimbo igezweho kera abantu twaririmba adoho lose indimbo bayizi batararongorwa murabe mwirabe neza haleluya iziuma Yesu abigirire neza abigirire neza amen. Imbere yuko dutangura rero tubandanye ino show nagomba mu vyubahiro vyanyu dufata umunota umwe mutarinze muravyaguruka kwereka pastor imbega imisi yose ukuvuga ngo haguruka uvuga ngo ndasavye mu vyaguruke ku maguru yanyu ariko pastor uretse tuvyaguruka ku mitwe yacu rero mutavyagurutse ku maguru yanyu ndashaka dufate umunota umwe twibuke bagenzi bacu haciye imisi 10 n'amasaha 19 abagenzi bacu bakina handball batakariye mu gihugu ca Croatia n'abana kuko nibarenza imyaka 19 birumvikana yuko rero kuzimira n'ibintu bisanzwe cyane nagomba rero gusaba dufate umunota umwe cyane kugira ngo tubibuke muzamukoze cyane kuki wavyemeye abantu bari muri regira niho bariko bandanya iyo ndirimbo kubera mwarabuze visa abandi bandi rugura bayira ngo cyaba barakaye akabarakaye uko bari mu Bubirigi bameze gucanye kubita wewe ndagiye cyane nje kuvuga ku bintu byerekeye abapastori mwashaka tuvuga ibintu byerekeye abapastori murabikeneye abapastori bafite akantu ko kwexagera sinzi ko bamaze kukabona bariko barasoma ijambo ry'Imana hari ikintu kinyica cyane arabwira mugenzi we ati dusomere muri Yesaya ikigabane ca 43 kuva karongo ka mbere ariko none uku niko uhoragize gezaho ariko none uku niko uhoragize ariko uhoragize iki none mureka banegurira tumenye ibyo uhoraho yagize kubera iki batabareka kugira bahenze ijambo ry'Imana mukomere amashimwe cyane abapastori n'abantu baryoshye cyane hari ikintu nacyo gikunda kunyica kuba pastori ku
kubera iki iminsi yose turagira adoration tukaririmba tugatamba tukagira louange ariko bageze gutanga amashikanwa niyo bantu bavuga ngo rekere babaragashara centre ville sera matutina ubu rero tugiye mu mwanya mwiza ariko pasta kuva twaririmbiye ubu no tukije mu mwanya mwiza kugira tuje gutanga ishikanwa amashimwe cyane kuba pastori ndabakunda gose ibintu birakomeye cyane mbega murafise connection cyane n'ibindaho murafise connection cyane n'ibindaho urabona nije nanditse message kubera iki ahantu byatanguriye abantu bakora muri limitere nakuru bashaka kutwandikira message ivuga ngo umutekano wanyu udahera uzoheza ikiringo itariki nini. Votre bouquet illimité sera expiré gros. None uera uzawera gute. Alléluia. Alléluia. Lakini kiwabaje nk'umuntu agufitiye amaheruka cubona ari muri VIP. Kana uri kura twe uyu mutipe jewe namuguranya amahera ngiye kuyamwishuza shavuga ngo nubona ibihe turimo cyane ko nishuza ibihe cyane ko nishuza amahera ariko abantu mwabaye gutyo. Haleluya. Haleluya. Kubego murakanya. Haleluya. Can I prophesy? Can I prophesy? Imbere ku profetiza nagomba guhindura akantu k'abakizwa bamwe abakizwa bariyemera mu kuvuga ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana bakunda bavuga ngo tuboneka n'abakenye ariko ni byiza yuko mumenyera mutungisha abantu. Watungishije gute ziranotse wewe? Utungishije gute venera ajya mabisi yandeka tuwane wewe baguheverse wewe? Ni byiza ko muvuga ati tuboneka nk'abakenye ariko tutungishije benshi ku buryo bw'imwe mu bigaragara mukombovu nakiri mufise. Imana ishimwe cyane. Can I prophesy? Can I prophesy? Aba diaspora bari ngaho bagire gutya. Aba diaspora bari ngaho bagire gutya. Dore uri mu diaspora gutoka wagiye muri dimi. Hajya abantu bararimba. Kandi kuramanika comme si umengo c'est rien. Jenaragiye rero mu mariage y'abantu benshi wa diaspora n'umwemsi mu mariage atandukanye. Aba mariage wa diaspora atandukanye n'aba mariage y'abaloko. Jamaze kuja mu mariage benshi wa diaspora bavuye Maine aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuye Ottawa, bavuye Johannesburg, Maryland. Ukuvuga n'umuntu ariko aravuga ijambo mu kubagabira abagabira billet d'avion nibaruhuka. Ukuvuga ibintu bija ibindi biri. Sinibaza umuntu avuye muri Canada aje kugira ubugeni Bujumbura ingene wocu umuyitike y'indege ngo voyage kandi. Ariko twebwe abanyamusaga byasire. Twebwe abanyamusaga tujagira mariage komite iri mu bibazo deja turitanga inzoga ya mbere. Umuntu rero twari twiteze yuko aza kuvuga ijambo kugira ngo asubire ikinogo cagiye kugikurayo acavuga ngo nabagabiye umutima. Ariko umutima turawujyaga abantu b'Imana. Mukomere amashanya musaga turi benshi twarateye imbere. Abakobwa b'abanyamusaga barafise ama chance barakunze kuronka abahabara bafise amahera. Abo muzi mubakomera amashi. Kinangaza kumusaga murabona nkaho muriko murangomera amashi nambaye neza naho mutabimbwiye mungomera amashi ko ndaberewe nta location nagize nta kintu kinyohera yingana niyusiyo nkabamagaza imbere y'abantu bose. Je nagiye ngaha anya mu gatoki mbona inzu yanyuma ni numero 36
jewe ngumanuze nduze hariya ku Musaga iwacu sanga iwacu deja ni nimero 357 aho sinashizemo izinyuma hanyuma abantu bambwiye baje kundamutsa nababwira tumviriza we ndiko ndakubona ku muduga sisho kubwira ngo ni nimero 357 ukoresha sura inyuma nabwo ati ndiko ndakubona we kumuduga nuko rero abanyakamenge bari ngaha barahari Kamenge mufise akazi kadasanzwe je murangiyora cyane Kamenge bafise ubuzi bubiri imisi yose uciye mu Kamenge n'akazi kandi karuhisha usanga swat baba bariko bakubita igisuma swat baba bariko bariruka kumusuma nyene mwari muzi bakomera amashami ya Kamenge turose muri shangi babiri babaserukira c'est bien Can I prophesy? Ndavuga ngo kuva twirukira ku buzima ubu nibwo bugiye kutwiruka ko sema amen. Aho muri vya tukavuga amen kuri cyo bivuze. Ubuzima bwo kwiruka ko gutiwe. Mutakula. Jose ni sawa. Urashaka shaka ibi ngaha. Yonda sarishije ko twagize amuru Jose nukrima basiza subira nasarije sana aya VIP umeze neza Miss Burundi nabonye post yabavuga ngo amaso yawe ntangana twira wicatira haje mafoto ratuwisha katumara Miss Burundi nabona ari inshucu haguruka bakura haguruka mizu haguruka bro muko bara Miss Burundi kame yenaro na Miss Burundi ndushiki susu kana ore wa hagurutse muri Miss Burundi kugisusu cha 30 degrés abantu bagiye gusenga no munsi abantu bagiye gusenga gira gutya turabona bagiye gusenga musengera hehe benone table ya VIP n'abantu senge mwe muri 10 gute abantu rero basengera ahantu ugasanga ni bikomeye cyane nabajije abantu gituma basigaye bita amashengero ishongereza urabaza umuntu ngo usengera yakakubwira ngo yiwe church ngo wikiru yiwe church ngo wiki nesengera kwa keferero wera kuriki kefatari Kirundi agira ngo yiwe church umva bamenya kantu kinyuma gusa ngo church gusa na ibindi church ibara ryaraguye haleluya umeze neza abantu bako bakina urubugu hari yahaye rero ngakwisi nasanze ibintu barabigabuye abatunzi baragabuye cyane n'ibintu by'abakene sisi ko maze kwibona n'ibiriyo bisigaye bitandukanye ibiriyo by'abantu batunze ubunya usanga ifoto imanitse y'umuntu yapfuye ugasanga buji ugasanga n'agakaraoke kagenda bukibuki muramuyibona canke nk'ibindaya muramuyibona ariko twebwe vraiment urubugu inkarata Imana itezagire cyane duheruka guhindura portail yari rouge ubu ni noir kubera twaraganutse kuri mama mukoma amashuri cyane tuja guhindura ruko twagandutse Imana itubore cyane amen Imana itubore cyane ndasubiramo Imana itubore cyane ndabasomera rero muri Nuzeya naho baravuga ngo ndiko ndoraba neza ndashobora guheza canke mbandanye DJ dushiremo babibutse umupasiteri witwa Theogene ukate none ushaka nambaye nk'abapasiteri nkatika imbere y'abantu wewe amashime
cyane erego byarateye imbere gato mwishengero navuze twarabonye umukristo wa 2020 mwishengero navuze twarabonye umukristo wa 2020 ubunye umwaka turashaka gutora uwundi twisunze iki ndabonye bofre waziranotse gira gutya kuramutse gusa gira gutya twarabanye mutagira isima muhiri wanyu umusye wishara muri VIP kubera ziranotse sava ni bonisa ajyara bamuronde batamuroze gira gutya turamukanisa amahera ntacapfana n'ishure sigira wari uri kituna mu ishure Imana ibahezagire nitwa Khawula ibagire neza cyane mwakoze kuza zo dusubire muri Kigingi Summer Comedy yarane Shut up DJ, shut up. Burundi. Comment vous allez? Je suis Babou, je suis anglophone et francophone. Et je t'aime trop. OK? Ah, vous m'en manquez. Amashia nyari icyo gifaransa mfite nta kindi sigani. Icyo gifaransa navanye Kigali. Ona rero njyewe ndi mu anglophone navukiye Kisumu muri Kenya niga primaire muri Kenya ubu niza kwiga mu Rwanda mama ashaka niga igifaransa nyagera system itihinduka francophone tuja muri anglophone so na n'ubu ndacyarimo ndageza kwiga igifaransa gusa ndibuka umunsi wa mbere nize igifaransa umwarimu naracyangana iki nageze mu ishure mvuye muri Kenya ngo ndi mu anglophone ntakira kimwezi ndicara mwarimu araza aravuga uyu munsi tugiye kwiga prono ndavuga igifaransa kumbe ni none uko umwarimu yakomeje yigisha niko nagenda gacanganyizwa kurushaho aravuga ngo prono possessif ndavuga iyo ngiye niyo uri guposesa niyo uposesa wowe arakomeza ngo prono qualificatif ndavuga ni un professionnel qualifié ngo prono quantitatif ndavuga ni abantu benshi ariko rimwe yavuze numva none ndashaka kubibona noneho avuga prono démonstratif ndavuga démontrer so disappointed ari umuntu we nawe aravuga babu ndagukunda babu mbona nkubona kuri YouTube ariko iyo murebye kuri YouTube uri munini ariko ndakubonye none uzosaze ngo yombaye mutoya byagize gute ndabwira okay ndabyemera ukumva naguca ndi mutoya ariko hari ibintu ufite utabona binini mon cher sibyo ndavuga umutima wanjye sizi ikintu muri gutekereza mwebwe buriya no mu bwonko haragutse cyane nuko muri kubibona je niho ndanywa amazi ko mvuye mu Rwanda turi muri gahunda ya tunywe inzoga nkeya kuko hari imibare yasohotse umwaka ushize yerekana ko abanyarwanda banywa inzoga nyinshi kandi nanone indi mibare ikerekana yuko u Rwanda ruri mu bihugu bitishimye ku isi sasa nimba dufite depression imibare y'abantu bafite depression izamuka n'imibare y'abantu bari kunywa inzoga ikazamuka uko depression izamuka niko abantu banywa inzoga bazamuka uzi ikintu bivuze umuntu ufite depression bamuha pression udepressa amashari ariko barundi we thank you sanjewe abantu baraba inshuti zanjye ziri kugenda zikora ubukwe muri iyi minsi najya muri ubwo bukwe bakambaza babu wowe n'iryari wowe urakora ubukwe ryari wowe ariko njye mfite ubwoba ko kubona umugore mwiza ntabwo byoroshe hajya umugore mu kirundi bamwita umugore nyine bambesha ari asize ibintu wambwiye ngo umugene nimba anyway kubona umugore mwiza biragoye hari kandi ni impamvu nimwe abasore bose baravuga ndashaka umugore mwiza apana mwiza ku isura gusa ko n'ihene ifite isura
ndashaka umugore mwiza no mu mico n'imyitwarire ye. Ariko se wowe nk'umusore, wowe imyitwarire yawe imeze gute? Wowe umeze gute? Ngiye kubabwira inkuru y'inshuti yanjye, ntabwo ndi buvuge izina rye kuko ni umusinzi ariko arashaka umugore mwiza. Ntabwo ndi buvuge izina rye ahangaha. Rero Thierry yashakaga umugore mwiza utameze nkawe. Bamugira inama ariko Thierry ntabwo waba ujya mu kabari buri munsi gushake n'umugore uri mu kabari. Wowe jya mu rusengero kuko nimba uri wo mu kabari n'umugore ari wo mu kabari muzajya muta urugo mugende mu kabari. Shaka umugore mwiza. Thierry ava ku nzoga ahita ajya mu rusengero. Urusengero ruramwakira, ahurayo n'umukobwa w'inzobe witwa Claire. Niyo mpamvu ari inzobe kuko yitwa Claire. Ni nayo mpamvu yitwa Claire kuko ari inzobe. Claire aririmba muri korali, baramenyana bakazajya birirwana amezi 8 ashize. Baravuga bajya imbere y'urusengero ngo turakundana, turashaka kurushinga, turashaka gukora ubukwe. Urusengero rurabyishimira, bakora ubukwe, bajya muri la lune de miel, honeymoon. Iki gihe cyose uyu mujama yari afite misiyo yo gushaka umugore gusa mu rusengero. Yaravuye ku nzoga hafi umwaka, akigera muri honeymoon muri hoteli, umugore ari muri dushe, abaricara avuga mission accomplished. Umugore namubonye wo mu rusengero. Urusengero ntabwo rwemera divorce, mais c'est bon. Kuri televiziyo itajya indirimbo icupa niyo nshuti yonyine nizera, ahita yibuka uburyo yanywaga icupa, aramanuka hepfo sasa ku kabari, amwe ya mbere ya kabiri ya gatatu, umva icupa raribabaza koko. Yagarutse yasinze, araza kubita urugi, fungura cyangwa shumuriro menga ndizere ko wanatetse niba utatetse ndagukora, fungura. Umugore araza arafungura. Mugabo mwiza, none se byagenze gute ko mbona byagenze gute? Uvamo jeshe ugeze uteka ubundi wowe. Ari mugabo mwiza, wanyweye inzoga se? Wasinze kuvuga nko mwosizaga nyine njyewe mu inzoga niba utabona bimenye. Bimenyere nari narijishije ariko noneho bimenye ko mu inzoga nzajya nasinywa. Umugore yaramurebye ahita amukubita urushyi rwiza, aramureba. Umugabo nta soni, urasiga muri hoteli ukamanuka ukajya kunywa inzoga ukasiga njyenyine haruguru. Umugabo mwiza amaze imyaka 2 naravuye ku nzoga nkajya ku rusengero ngo mbone umugabo mwiza zinywere, none urasize wowe nta n'isoni urasize. Murakoze cyane Burundi amazina yagira ibivu. Bonsoir bonsoir. Abashiyane yeye. Reka Kigingi karibu tuhaguruka abishoboye. Nabizi mwagakunda cyane. Je, abishoboye tuhaguruke. Kwaje. Call me every day if you wanna see me. I'm here to stay. I will never leave you alone. When I was you, need you. Come to me, deep down in your heart, if you need to cross roads, there's a lot of shit. I'm not a corner. Where to go from now? I'm a serious. Urakoze cyane. Amasiyani, mwongere mwiha amasiyani abarundi. Ndabakunda cyane kabisa. Ndaryohewe mugabo kuba hano mu Burundi n'ubwa mbere. Amasike Kigingi kudutumira nk'abanyarwanda, turanezerewe kuba hangaha. Ariko jewe nkunda undi kirundi cyane kuko gisoundinga uba wumva ari akantu kari sexy, très innocent. Bavuga innocent cyangwa innocent. Ikirundi ni ikigabo cyangwa ikigoye. Abanyarwanda nta gifaransa tuzi. Agafaransa konyine tuzi ni toilette feruje ambulance. Wiza akajya mu mashuri akaminuza akaza baturusha ni kamwe gusa alimentation. Konyine abarundi ndabakunda cyane. Ikirimi cyanjye gisoundinga bakantu kari innocent ukuntu umuntu ashobora no kukwiba akakwiba telefone, wamwirukanka na wamufata ugiye kumukubita nk'umwaka ubwa none mbwa sha sinje wayivye garasta ukumva wanambwira uti ninje wayivye. Sorry, abarundi ndabakunda cyane. Muri amasi kabisa ikirimi cyane.
njya nibaza ubundi abarundi mujya mukubita abana banyu kuko twebwe kera baradukubitaga wakoze amakosa baraduhanaga bya nyabyo mwe mujya mubakubita none se wamukubita gute ingosha ingo nyine ngufrape nta kundi nyine cuduga egosha unawe akagusubiza none mama sinjye wabikoze garasta wamukubita ute wamukubita gute abarundi ngenda bakunda cyane nigeze ariko nasanze abarundi n'abanyarwanda turi bamwe ndabeshya amashyi yacu ari he turi bamwe twese kugira ngo nabimenye neza n'ikirimi tuvuga ni kimwe nshobora kuvuga ukanyumva nkuko murimo kunyumva ubu ngubu sibyo mushobora kuvuga tukabumva ahantu bitandukanira ni akantu gato cyane hari amagambo muvuga twebwe asobanuye ikindi hariya hari n'ayo muvuga mwebwe asobanuye ikindi hari n'ayo twe tuvuga kuri mwebwe ugasanga afite iki ubundi busobanuro sibyo urugero umukobwa hano mumwita umwigeme icyuma mukita igisu sibyo kujomba umuntu nk'icyuma yamujombye icyuma muvuga ko yamukoze iki yamucumise mu Rwanda ijambo gucumita wabumvisha barizi ijambo gucumita ku bantu batarizi ni igikorwa ubundi Imana yahaye umugisha kiba hagati icyo ngicyo nyine niba uri hano wicaye ahangaha waravutse kuko umuntu umwe yacumiswe sibyo habayeho gucumita njye nkunda ikirundi cyane ejo bundi ndimo kumva filime ya Yesu isobanuye mu kirundi numva ncitse intege kubera guseka pe urazi ahandi babamba Yesu bakamushyira ku musaraba nagiye kumva numva umurundi ngo duko baca bamushyira ku giti baramuzirika nuko rero saa sita zigeze babona batanyuzwe baravuga bati reka tumucumite umusoda wa mbere araza aravuga ati jewe ndacumita ukuboko undi nawe ati nanjye nkacumita ukundi umusoda wa gatatu aravye neza aravuga ati ko mwamucumise hose ga njye ndacumita he aravuga ati ntaco reka mucumite ibirenge afande wabo niko kuza asanga bamucumise bidahagije aravuga ati nimucumite n'urubavusha amashyi yanjye ari abarundi ndabakunda cyane kabisa gucumita abana bicaye ahangaha gucumita bivuze kugura umwana biswi we utaza gusanga twakoze ibindi amashyi y'abakuru b'igihugu perezida w'u Burundi ndetse na perezida w'u Rwanda amashyi yabo kabisa ndabafana cyane kabisa n'abantu bakomeye cyane batugeza kuri byinshi ariko njye nibaza abaperezida ariya amajwi bakoresha muri speech mu gutanga discours ni nayo banavuga no mu rugo bisanzwe kuko uyu nguyu mushobora kuba mumuzi muramuzi ni ukuvuga ngo uri munyarwanda aho ari hose amenye ko gukora umuganda ni inshingano ze ngo muramuzi icyo ni ijwi ry'abaperezida wowe aho ngaho urahebeba nk'ihene ngo ufite izo zo kuzaba perezida wapi we wahehe cyangwa ihene ujye kuzorora uziyobore sibyo ariko njye mbaye perezida numva njye ririya jwi najya nkoresha muri speech nicyo najya nkoresha no mu rugo kamere bariya bantu twimagine ko baho ubuzima nk'ubwacu wenda ntabwo ari byo baho ubuzima buri hejuru cyane ariko twimagine ko baho ubuzima nk'ubwacu ko njyewe najya mbaho ubuzima busanzwe nkagera nko mu rugo nkabaza ndashaka kumenya umuntu wanekeye intoryi who are you musanzwe muzi ko ntari intoryi
Minisita w'intoryi ari he n'indushinzwe hari igihe hari igihe uba uhagaze nk'ahantu cyangwa uri nko mu rugo ukabura nk'akantu ahantu hagateretse sibyo nawe ari hariya nshaka kumenya umuntu wantwariye isogisi ninde nari nariraje ahangaha ni minisita sibyo amajwi bari ahantu bavuga njye arantangaza ariko se ubundi babaho ubuzima nk'ubwacu dukomeze twibaze hano mu Burundi sinzi niba mu mabotike mujya mugira umwanya wo gufata amadeni uri aho ngaho ni amafaranga urabona ukwezi niko urashira ntabwo baragupesa ugahita uvuga uti jya kwa murokore wake akantu banyandike ntacyo nzarya twebwe mu mabotike tugira hari i Kigali yose abarimo murokore kazungu no byari umwana ukamwita murokore ubwo nyine urumva muhaye deja destination urayizi ibaze bareba nawe ubuzima nk'ubwacu akabyuka mu gitondo ngirira akadoga zanusha genda kwa murokore akumere ikiro cy'isukari tuzaba twishyura umubwire ko ari njyewe genda akagenda yiruka murokore arambwiye ngo mereze ikiro cy'isukari ngo twandike murokore akisaza oya ukwezi kurashize mutaranyishyura ntabwo ibintu bishoboka reba agakayi karuzuye none ndabandika hehe ibintu muri botike byashize genda umubwire ngo ntabwo bishoboka akaza nyako arambwiye ngo ntabwo bishoboka agakayi karuzuye niko kubwiye subirayo umubwire ngo ngenda guma hano umubwire ngo ntabwo turahembwa ariko naza niwe wa mbere tuzishyura akagenda arambwira ngo nagaraboneka ngo ariko naza ngo niwe wa mbere tuzishyura wapi mbwire ko bidakunda reba ibintu byashizemo none se ndaranguza iki ngiye akagaruka arambwiye ngo byashize ngo nanayo kurangura afite reka kubwire okay ubwo ntacyo murakinyweraho mukinyweraho ngaho amashyari kariyeho ndabakunze cyane kabisa ariko nkuko natangiye mbivuga abarundi n'abanyarwanda turi bamwe amashyi nanone yacu kugira ngo nkwereke ko turi bamwe nta cyizere tugirirana hagati yacu uba wicaranye n'umuntu yicaye aho ngaho utazi ko ari umukire wowe uri aho ngaho tu ku bihumbi 10 byawe waflexinze wari waryoshemo mugenzi wawe aho ngaho uzi ko muri umwe reka mbereke ko tutari bamwe umukire aba yicaye ahantu esha nzaho ngahaya anga nawe nibeshye umukire yicaye ahantu tonto umeze neza umukobwa mwiza kabisa amashyi y'umukobwa ari umukobwa mwiza niyo umubonye uramwibwira kamera n'umubi nawe urabumenya ariko ubundi nta mukobwa mubi ubaho nta n'umukobwa mwiza ubaho aho umukobwa mwiza n'umukobwa tu uri aho ngaho kugira ngo ubimenye neza umujyana ku umubyeyi wawe reaction aguha ndikwereka ko ari mwiza cyangwa ari aho ngaho tu umukobwa mwiza iyo bakimubona nk'uyu nguyu utamuganiriza witwa nde uturuka kwa nde osha uri guzagaruka kudusura ryari uri mwiza pe uriya mukobwa ukunda umurongore zana sasa umukobwa tu none amazina ninde niba ntabagoye Muhammad amashyi ya Muhammad akamuzana none Muhammad uriya mukobwa murakundana turakundana mama uramukunda ndamukunda aragukunda se we nawe arankunda basi icyambere n'urukundo amashyi nari ndimo ndavuga reka turebe umuntu usa nkaho ari umukire reka turebe ndajya mu bihumbi 10 namwe mukeneye inkunga anyways reka turebe aho ngaho umuntu mwiriwe neza chef mwiriwe umeze neza ni bon hari umuntu wanyize inoti y'ibihumbi 10 kugira twereke abo bantu niza oya turi hano humura aha mwabibonye murabibona amashyi ari hehe uyu ni umukire hari n'ukuntu tutajya twemera niyo akozeho rimwe akaguhereza iya mbere ukavuga uti ni iriya nawe yarasigaranye sha nta yindi afite zana n'indi tuwemeze urayibona
zana n'indi tubishimangire wabibonye murakoze cyane amazina yanjye yitwa Prince washinduka bancumise mu kanya urane murakoze cyane mbuza amazina yanjye yitwa Prince urugishe kuri Prince igihe urakoze Niriwe nitwa Merci mwampaye amashyi Merci nicyo gifaransa cyonyine nzi kubera ko ari ryo zina ryanjye ariko Kigingi garuka hano njye papa ni pasiteri mu bintu byose nkora mbanza Imana niyo mpamvu ninjiriye mu ndirimbo ya Israel Mbonyi ndashaka ko mumfasha ntago n'ubusabe muhaguruke dusomane icyanditswe kiri muri Ezekiyeli ibice 4:15 muhaguruke twubahe Imana kuba bishoboye dusome iki cyanditswe si blague muhaguruke ntago ari blague mureke twubahe Imana muhaguruke dusome iki cyanditswe kugira ngo Imana ikomeze turinde Kigingi aradufasha dusomere muri Ezekiyeli mufate telefone zanyu cyangwa bafite Bibiliya Ezekiyeli ibice 4:15 urabanza ukavuga ngo reka dusome mu izina rya Yesu reka dusome mu izina rya Yesu maze arambarira ati raba nguhaye ibisheshe by'amase y'inka mu gishingo cy'amavyi gira mugenzi wawe mu gishingo cy'amavyi iyi ni Bibiliya yo mu Rwanda oya ni reba barebe ntabwo byanditse muri Ezekiyeli ntabwo muri kubibona ndabandanya kugira subaha Imana komeza ivyo nivyo uzocaniriza ukora utwo dusima twawe nakira ijambo ry'Imana haleluya haleluya abantu bari kubiseka biranditse muri Ezekiyeli Bibiliya nta kintu kitarimo mukomera amashyi Israel Mbonyi nimba mumwemera Mbonyi ni umuhanga bya hatari Israel Mbonyi ngewe ejo bundi nibwo namenye indirimbo za Mbonyi ngewe nzikoresha ahantu hose iyo ndi gutereta Mbonyi niwe muntu wenyine uririmba indirimbo nta jambo Yesu cyangwa Imana birimo kandi ukumva ari Imana hose nako mujya mubyuma garanyitegereza urukundo ruramusanga ati genda ubeho ninde wamwitegereje indirimbo za Mbonyi waziteretesha nimba wazanye n'umuntu mukundana mufate mu ntoki mufata akaboko mubwire indirimbo tumuririmbire mufata akaboko tumuririmbire indirimbo za Mbonyi ngewe nzikoresha ndi gutereta mumfashe tuyiririmbe kandi nawe muririmbire ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose iyo ndirimbo ntiwayiteretesha mwana iyo wayikoresha uri gutereta njyewe nigeze kubona umukobwa ndamukunda ngeze mu rugo numva no mu mutima harimo indirimbo ya Mbonyi yewe mutima wanjye we karame reka njye nkwibarize yego ese nawe uramukunda cyane wabasha kubivuga yego ngaho riri Mbonyi umwamashyi indirimbo zo tuzikoresha ahantu hose rero nakunze igihugu cy'u Burundi mwiha amashyi bambwiye ngo aha hantu naho abasirikare nabo muha amashyi menshi cyane abasirikare mu Rwanda habayo abasirikare bacu bagira n'urusengero rwabo uzi umusirikare ari kubwiriza bwira mugenzi wawe ngo satani ni haduyi tuzakoresha ibifaru bya Yesu Kristo haleluya noneho bincanga iyo bageze mu ndirimbo ngiye kubigisha agakorasi k'abasirikare nimuza mu Rwanda mukajya muri military church muzakaririmba turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru turabakomando ba Yesu bo ku
uri generale se oya uri sajenti se oya uri koroneli se turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo bibaza nawe urusengero rwa gisirikare nandi banga kwihana ati turakurasa urakizwa wallahi. Nakunze igihugu cy'i Burundi ariko hari ibintu byancanze, ibintu nsanzwe nzi cyane. N'ubwa mbere ngeze hano ni ibintu by'agaciro. Ngiye passport yanjye bwa mbere yajyemo kashe y'u Burundi, mwabihaye amashyi. Nta handi hantu ndajya. Nukuvuga ngo ikintu naje nzi ndi shuwa ko kivano ni indagara z'indundi. Indagara z'indundi no mu Rwanda zirahenze, ariko nageze hano nabaze indagara z'indundi muzirisha iki? Umuntu arambwira ngo tuzirisha uburobe. Ndamubaza uburobe bwo mu burobera hehe? Indagara ko muziroba uburobe buvuye he? Uburobe mu burobera hehe muga? Mugura uburobe numvaga bwo buva mu mazi. Hari ikintu kimwe maze kwitegereza, bambwiye hano ababyeyi bari hano mu bakomera amashyi, abamama bacu. Abamama n'abana beza, ariko nabo iyo batwite bariyenza. Abamama bo mu Rwanda hari igihe ujya kumva babwiye umugabo we ngarumva ashaka umwuka w'imusanze, ni karitsiye yo mu Rwanda, akamujyana i Musanze akirirwayo. Baba twite ukumva arakubwira ngo iriya televiziyo ndashaka kuyihindura, umwana ntago ayishaka bakagura indi. None ejo bundi warabwiye anko wanjye ngarumva adashaka guhumeka. Uri guhumeka umwana akabangamirwa, rekeraho guhumeka. Biriya bintu ni ibiki? Ariko abamama n'abana beza nimba warize ku kigo cyiza ikomera amashyi, nimba warize kuri ibigo byaho by'abakene babyita ngo iki? Aricyo bambwiye cya bimusa. Abana bo mu bakire nabo mu bakene biga bitandukanye. Abana bo mu bakene nta rushike baba bafite n'ibibazo bababaza, babasanga witwa n'amazina nyine ari aho ngaho. Jean Claude wowe baguhaye imineke 10, papa wakakongera indi mineke 10, waba ugize imineke ingahe? Oya waburiye imineke ingahe? Naba ndi imineke 20. Jean Claude ari imineke 20. Umwana wize za bimusa barabana bo mu bakire bazi ibintu bakora, ntabwo yakora ibintu adashaka. Baramubaza ati we amazina bari sawa Kevin, baguhaye imineke 20 ngo uyirye, mami akakongera indi 20, waburiye ingahe? Jewe jamais nibi ntabwo njya nyimara. Njyewe imineke 20 ntabwo byashoboka. Ariko umwana mu bakene ngo nahita nyirya imineke 20. We wayimarasa nta logique. Abana mu bakire muzarebe mwana abakire, umuntu uri hano nimba uri umukire ukaba nta ngo ufite, nta mafaranga ufite. Amafaranga sinzi ibintu niba akorana n'imbwa. Umuntu utangiye kubona amafaranga agura imbwa. No mu Rwanda abakire biwacu sinzi n'abanga barazigira. Niyo mpamvu ugiye muri karitsiye yari za Kiriri usanga buri gipangu gifite imbwa bajyaho n'irogo. Ariko imbwa zo mu bakene n'izo mu bakene n'ubungu muzarebe nko mu gisyo nta mbwa yanjye kuko bayirya. Abakire bo imbwa bazitaho ntabwo bameze hano. Nimo baza abakongomani bo buriya narumwe mu bahamashyi. Abakongomani mu nta kintu batarya cyo mu mazi uretse ubwato bwonyine. Ngo nibyo mu kirere ikintu cyabananiye n'indege, ibindi byose bararya. Mu bakire bagura imbwa, bakagura imbwa yo kurera n'umwana, bagara kubyanga. Ariko usanga bari kuganira ku mbwa ngo noneho ngisigaye yurira, ukabona ikiganiro abakire kuganira, ikiganiro cy'isaha bari kuvuga imbwa. Ugasanga baguze imbwa yo kurera umwana, imbwa ikarera umwana, umwana akabavamo umugabo. Iwanyu bakakurera ari abantu b'abagabo ukavamo imbwa. Ibyo bintu mugomba kubihindura. Hari ibintu mu Rwanda dusigaye dukora ubushakashatsi bya hatari. Murabona ko mu Rwanda ugura ishati washyiraho kano kantu tukakita made in Rwanda, kahita kaba kacu. Uvuga ngo mu Rwanda kubera ukuntu turimo turashishikariza urubyiruko kwihangira imirimo. Ejo bundi njyewe n'abagenzi banjye twaricaye dukora tureba ikintu twakora, nta kintu na kimwe tugira cya tekinoloji. Ariko turavuga ngo koko imodoka tuzikure hanze, n'amahoni ave hanze twakoze amahoni ya kinyarwanda. Amahoni ari ngo pipi, bira bintu n'iby'abazungu, dukora amahoni iwacu. Umutipa duha igitekerezo
tuhita dukora amahoni y'induru induru ye izo zacu nyine tuyashyira mu modoka duhamagara abayobozi ngo muze muri imodoka twakoze imodoka ni z'abazungu ariko amahoni ni ay'abanyarwanda ewa twahamagaye abayobozi bahagaze tuba turatangiye twari twakoze ihoni ry'igikamyo ryari base amaviye yitira mu modoka twasanzwe y'amatekisi ahantu hafite utumodoka duto noneho two noneho bazana kugonga birangira babyanze sha amahoni yacu n'ukuntu yatuvuriye ariko tube creative dukora ibintu hari ubushakashatsi bwakozwe ingurube murazizi ingurube ngiyo bayicurangiye irabyibuha ruriya ruhu rukoroha n'inyama ikaryoha ibyo bintu byamaze imyaka biba mu Rwanda ejo bundi baza kuvumbura ko ingurube iyo icurangiye live music aribwo ibyibuha cyane umukira wacu wo mu Rwanda yitwa Sina Gerard wa mutipe ukora ngakabanga agashyira ibintu byose ni agusi agashya kandi atumira Bruce Melody muramuzi Bruce Melody amutumira kuririmbira ingurube ze abakire ntago ari abantu atumira Bruce Melody ngwino uririmbira ingurube mwishyure Melody rwose murabizi igikabyo cye mu ngurube ubwo ngingurube zari zuzuye hano ikintu cyambabaje ntago ari ukuririmbira ingurube ni indirimbo yaririmbye Melody yaraje abona ingurube arazitegereza ahita atangira bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye igihugu uruyuki kururabo urumuri mu mwijima uko niko tuberanye ndakubona ngahinduka mu mboni zawe nkibona simbona aho dutaniye ingurube zitangira kwishima ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye baby ko tutaberanye twembi yaririmbiye ingurube ndavuga ati kweri kabisa muraberanye kandi cyane uruzira rw'ibiro dorabyibushye ariko igihe kizagera abajya batumira n'abahanzi b'u Burundi bazi a Big Fizz aze kuririmbira ingurube zo mu Rwanda azirebe iyo bawarutse ukunda gukumbura iyo bawarutse ukunda buri saha buri segonda reka nta munsi w'ijana navuze izina ryawe akabenzi naragena akagafoto kawe hari naho bishika mw'ijoro ntakisegura uriya mutipe yarota ingurube ikinyarwanda cyacu ndashaka ko mugikomera amashyi ikinyarwanda ni urwo ruri muvuga ugashiduka watukanye dusigaye twakira amanama akomeye mu bikomera amashyi mu Rwanda ari kuza za cogama Huni King igikomangoma cy'Ubwongereza cyaje mu Rwanda televiziyo yacu yohereza umunyamakuru kuri airport kumwakira arahagarara uwo muri studio yatangira ngo mugenzi wacu ari ku kibuga cy'indege yagiye kwakira igikomangoma reka tumwumve studio muranyumva mpagaze ku kibuga cy'indege mwabantegereje igikomangoma nabona dore kiraje dore ngicyo kiraje mu ndege dore ngicyo n'ikigore cyacyo dore ngicyo mu byenda igikomangoma cy'Ubwongereza kiraje dore ku ruhande ari ibyana byacyo murakoze cyane nitwa merci. Bonsoir. DJ merci. Mumeze neza? Est-ce que ça va? Merci beaucoup. Banzani intebe narashaje mon ami. L'année prochaine j'ai 40 ans. Ego. Oya nuko mamashi, tu sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est 40 ans. À 40 ans, utangira kugira ama symptômes utazanira vuye. Aba 40 mwikomera amashi. Abazi épisode ya mbere ya au-delà du son mwikomera amashi. Harabana no babonye épisode ya mbere ya ninde. Non, je te jure, à 40 ans, tu ne sais pas si c'est un orgasme ou une crise cardiaque. Tu es là au milieu, tu te dis bon. Ndahejeje ngiye gupfa
au moins je vais mourir heureux. Bujumbura, comment ça va? Narimba Komboye, vraiment. Franchement, Narimba Komboye. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je viens ici, vous me dites la même chose. Les Burundaises, vous êtes belles. Ego femme. Et à chaque fois que je dis ça, Niese Mukomamashi. Niese quoi? J'ai un vrai nièce. Je peux vous prouver ça là maintenant. Abakobwa, la vérité pour vous, ni indi planète. Ntabwo muhari, muribesha, mukabesha bandi, natwe tukavyemera. Pourquoi? Parce que le sexe c'est important dans la vie, tukavyemera. Dans tous les groupes de filles baje uno munsi, hari umwe muri mwebwe, tu es moche. Abandi bose barabizi, uretse wewe. Dans tous les groupes de filles, il y en a une qui est moche. Uwo utekereje ni wowe nyene. Kandi, si tu ne sais toujours pas c'est qui la moche dans ton groupe, ni wowe. Ni utazi uwo ari we, iyo hageze igihe cya Instagram, wa wundi baha ifoto, baha appareil ngo we fata ifoto, c'est toi. Hari trajet retour mugiye gukora. Il y a certaines voitures, ça va être très silencieux. Comment ça va? Mumbabere mukomeze mukomera amashi Kigingi s'il vous plaît, ibi bintu ni daje. Ibyoroshye. Prince mon ami yaje avuga mu kanya ngo abarundi n'abanyarwanda turi kimwe. Oui, reka nongere n'ibindi. Abarundi, abanyarwanda, abakongomani, abakenya, abatize, turi bamwe. Ariko jyewe hano mbibonera, c'est sur les chansons. À chaque fois que tu rencontres un public, ukareba indirimbo zabo z'urukundo, uhita umenya ko bose twese twarasaze vraiment. Par exemple, abanyarwanda nta romantisme dufise, habe na gatoya. Nta romantisme ntibigiye ntibikunda. Nous ne sommes pas des amoureux, twe turaba sniper. Tireur d'élite. Indirimbo zacu zose ntabwo turirimbira abagore, turirimbira umugore umwe. Ansira wembabarira Brigitte oh mama Anita mukunda numwe turimbira umuntu umwe. Abarundi ntabwo muri amure, reka mbivuge nzi hariyo muri abaterroriste manana. Non, vous êtes terroriste, vous. J'ai entendu une chanson d'amour i Burundi ivuga ngo hayi reka kwinyegeza. Cette chanson veut dire ne te cache pas, c'est toi que je cherche. Haï! Tu t'imagines si je vais draguer une fille na kunze mwibarabara? Namubwira ngo hewe ndakubarire gatoya. Haï! Ah, oya ntibikunda. Les Congolais vous êtes où? Les Congolais faites du bruit, muri. Vous êtes là? Vous êtes bizarre. Le lingala, c'est une belle langue, c'est une très belle langue, franchement. Quand ils ont de très belles chansons. Sokina moni nanzela, Sokina moni nabalaba. Barangisa Kagera muri studio, ils sortent des chansons comme Gauthier. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey Yamado, Yarangisa Kagera go. T'as la tibia. T'as la gencive. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà croisé une femme dans la rue? Ou comme vous madame, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Chat, où fait cette bien dit ça, chat? Quand dit gencive, yao. Des gars, les Ougandais et les Kenyans, ils vont gukunze, vont fata hidame. You are sweeter than coucou. You're a nice chick. Oro umugati wa bata, umugati na bureba mwanami. C'est ça leur truc. Si vous avez 40 ans comme moi, vous avez grandi dans les années 80. Les années 80, mouriez. 80s people, les années 80. Mourachage, vous
vous avez grandi comme moi kandi mwakuze mwumva du hip hop twe twakuze kuri rap twumva Chris classic ja nta cyongereza twavugije gihe nimweshe turi kuri la tête les épaules je nous les pieds nimweshe hama tukagira abavyeyi bavuga ngo simye ivyo bintu harimo amafuck na mama dafaka gusa nta kindi timya yarangiza akaja muri chambre ibyo bintu by'urukora sose ni ubivane ngaha muri chambre agataye umva ngo abantu bashaje muramenyekanye je vais et je viens entre terrain mama uriko urakora iki twakanyaroni je vais entre terrain attends maintenant viens niko mwavutse muraseka iki niko mwavutse ah c'est fantastique ahandi hantu duhurije ibintu ce que j'ai remarqué c'est que à chaque fois que je viens ici tugakora ma blague sur our big boss murakumbagara vraiment c'est pour ça que natwe ayo ma blague turaexporta tuyakorera ngaha agasigara ngaha hama twe tugafata visa tugataha abaconvoyeur muracyafite abaconvoyeur hano abaconvoyeur bo muri bus convoyeur normal ok on s'est imaginé une fois sinzi abino ukuntu bavuga ariko mu Rwanda n'abaraperi umutipe arafungura à l'époque bagihari akavuga ngo Nyamiramba tugende kajiru twabaye twagiye kabaye Nyamata twangiye boga twajyanye tugende tumanuke yes boga twagiye pa aho ni bon turi imagine tuvuge ngo ibaze dans une autre vie le big boss ariwe mu convoyeur agahirande ya bus agahita kubwira ngo banje kubasoza muraho Nyamirambo uragenda ntabwo ugenda uragenda ahasigaye mushakire inzu hano sintaha oh it is fantastic Bujumbura genda bakunda cyane vraiment ariko nari naje gukora opening y'umuntu w'umujama wanje yitwa Michael Sengazi ikintu sasa mfite probleme nanyu rero umuntu wo mu Rwanda no mu Burundi tumeze kimwe yakoze ikintu kizima ni wacu yakoze ifuti ni wanyu niko bimeze moi je suis venu ici pour mettre les choses au clair Michael Sengazi il est burundo-rwandais no wanyu ariko yakoze neza il est rwando-burundais wacu dans les deux cas abafite un problème parce que en tant que burundo-rwandais au Rwanda yaje hariya ni umurefugié yaje ngaha ni umuespion mesdames et messieurs faites énormément de bruit pour le seul, le grand, l'unique le prix RFI du rire 2019 le Rwando-Burundais Michael Sengazi s'il vous plaît. Une ire noire entre vous deux, Sivyo, n'est-ce pas les mecs, Sivyo Galajama? Oui, barabizi. Umuti pero navyo yarazi. Niko hapo tu, Chama charinjira, arambura, Mika nipo, umeze neza. Yewe achanjira uruhande rasta. Umuntu akubwira uruhande uri muri iyo situation, uri inconfortable, nawe ari inconfortable, ariko we kubera yamenye ibinyiza waga Mika nipo, umeze neza. Ni bon, nawe ni bon. C'est très compliqué de la conversation dans une situation. Quand à chaque fois, Hamara ou Kaga tentative, il y a deux réactions. aho ushumenya yuko ufise bazuka
ariko kuri uruhande kagira ngo abadatwenze muciye mwimenya abatipe nga surtout ni abanyene ashaka size gitubu nabanye muri non c'est très dur umutima kashamvugisha ni bon nawe ni bon arakunye kuri France 24 okay ibana ndakunda ivyo kurumviriza nabwiye uzobandanye vraiment sivyo ibana uzobandanye ibana je suis bro non ça c'est trop non faut faire attention faut pas faire ça aussi quelque chose que j'aimerais dire abahungu n'aba bro n'aba chama n'aba papa muranyumva putain quel silence je me sens seul wallahi reka tubisubire abajo murahari reka nababwiza ukuri hariho ubuzima n'ububabare twebwe abahungu dufise abakobwa batazi sivyo abakobwa bazavuga ati non mais notre monde chaque mois on a mal ça rien le salaire il y a chaque mois et puis après il faut bébé quand tu dois vraiment ça fait très mal quand c'est la troisième douleur il y a un bélier au cuisse troisième après être brûlé au vif nyene bakaguturira troisième ariko twebwe abahungu hariho turere dufise abakobwa badashobora kumva sivyo bajama yes iyo turere ni imwe gusa iyo ugiye kuri Illinois unapiga kuri Illinois ukavanamo bazuka couteau de cuisine cyangwa cure-dent bivana n'ivyo ufise je ne sais pas sivyo hanyuma ugavanamo sivyo ugakora ivyo ugomba gukora hanyuma ugomba gusubizayo ukaca funga tirete kishi nakamata kule chini kuri wa mubiri yo nyufungu problème rero sasa rikintu kicafata n'utwoya tubiri cyangwa dutatu umeze guciranya baje mu kaza mikabayiki mikingo tugendo yarindira n'indira le problème c'est pas quand ça bloque c'est qu'il faut débloquer après oh Jésus navyo muzi sivyo bajama navyo bazi ayo mashanya rero nose mutabirishura ngayo non mais c'est très bien ariko je ndakunda umuco wo mu Burundi vraiment culture yacu vraiment mwihamashi culture dufite culture nziza ya mbere kuri nosi dufite na tamburu iri muri patrimoine ya UNESCO wale Banyarwanda mtasema nini sasa hiyo d'ailleurs ariko hari ikindi kintu baratubwira tukira abana babitubwira kugira gutera ubwoba kugira bitubikore bakakubwira ati wewe ntugende hariya kukina hari izuba hamwe n'imvura kubera ari mariage ninde bari mu invitation ngaha nta none ariko twaravyakira tukavyemera mariage y'imfisi tugati hari izuba hari n'imvura mariage y'imfisi pore sawa ibindi batubwira ngo ati umviriza ugacumburizo muserebanyi amantuzenya mama bacagira iki ashakoroka ariko urumva bacavuremo ubwira bagutera ubwoba ukavuga ati ubonye umuserebanya mama wanje vraiment hariho n'iyindi bagutera ubwoba vyahatara bakabwira tubwiriza ugaca inzara mw'ijoro papa wawe acapfa je faisais kubera ko ushaka kudutera ubwoba à ce point et puis un jour l'inévitable vyarabaye bref mwavyumvise mama arambwira ati hewe dusaba abashitsi ngaha bagira baze fata intebe ugende uzasare muri jardin fasta non a problème mais je vais installer la chaise non pas ta chaise pa chansanga munsi hari umuserebanya ngenda guca mbona umurinzi uri muri za mama chaniruka muri sava arabashitsi attention arabashitsi kimbiye mama urabiza abana barafise ukuntu barira mu maseri ntituzi gitu ararira agasura kaduga izo ariko arondira ingufu mama namaki gamika namaki sivyo umunyejenda namaki ushaka iki habaika umusini mundilimani bamaraza nibikiga mwana nibiki nyerekana mama nimba bro abavyeyi barabiza abavyeyi bashi Burundi ni bakubitse imbere y'abashitsi aho tuyagasa kabaza
anamlitia pembeni narakubiswe mes amis papa unoze hamwe ukubitwa ukaraba ukuntu bariko baragukubitwa ugati quand même ça c'est très fort ça c'est ukapprécier la qualité y'ukuntu urakubitwa narabiravye ndavuga ni papa we vraiment urabizi nawe yarabandanyije kubita ndagira hano ndaruha naona kupongle kule na kamata kupkongo ndagira gutya numviriza yo papa umviriza nakubwiye subutu usubire ngore haki ya Mungu to ndakwica je mporako we peti hauni yuwi we yes sikuara ngana narubiki nyinyi peti narubiki umunsi huyu ndakwica acharaza wa pa nenda gira yita ye bon ntachawa ndasura ndakwica no c'est magnifique très magnifique hari ikintu je nashaka kuvuga kandi ni histoire réelle sivyo nashaka kubabwira kandi uwo muntu sinayumubwiye ngira ndamusarisha fise petit frère wanje nga yitwa Horace yicaye hariya nta n'ibintu byo kamera yicaye araga Burundi Rwanda he is the most Burundian of all Burundians reka ndabere ukuntu icanyeretse yuko mon frère c'est un vrai Burundi. hari umutima twari tubona mu quartier yitwa Ivan fils de colonel Titi ariko abapeti wano wa colonel wowe yarafise speciality bararasa ashabati iyo ni aka 47 ariko arabuzemo amavuta ni yashemwe tuvuta dukeya shigira akagira gucyanye icabihira yaranazimenya baka ni 2 km ngani mu Kamenge ni bon turashaka kubandanya tunwa twarajana nawe kugira twire kubita moyo kubera bararasa kera twe twakura muri guerre civile ashabati ani bon ni kure imukanyosha tubandanye zegereye biriko biregera amaze biriko biregera attention duhaguruke tugende Ivan twarajana nawe amamashara mwi musunge mon frère hari adesida avuga ati jiwe quand même mwana w'umugamba c'est quoi ça jamais de la vie reka nijane njane n'abajama banje arasiga Ivan nataka ba elele aragenda arakubita moya bararasa ni bon ni kure barasura ni bon biracari barasura ni kure usharusha ngafu nibaza ko ari hafi ariko watsage anakimbia araza arashika muri aradondora tuvumune karadondora bati karabaye none bariko bararasa haje umuntu ariko araje kutwica karabaye taturugura umuryango dusanga ni gwa rupeti naho gwinjira turamukora ku cyuma nashobaye bati uni bon. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il était très burundais. Ndahindukira ndaraba mu kuboko kwiwe sanga arashafise amstay. Namani Horace urukura hunga kubagira bakwica ugahunga na bière. La réponse la plus burundaise. Munazi nayiguze none. Oya vraiment. Mumera mashika we mumera. No. Wana umupayi kera twaramubesheje ariko twamukubise ku ruhome bica birahara ils sont 20 dans la tête sindakumvise ariko je suis d'accord hari abantu muri public bamva umenga bagomba kuba ari muri spectacle yawe wamuje n'amakiga bro warishe ngira wicara kwa nabwira muri show hari akaboro nashaka kuvuga kugira ndagahereze ko peut-être gutyo ama tureke kai gangs ama tubandanye show ko mubabaye na maki nese nahejeje tubandanye imwe mu ndia muri muya bashe muziki mushomwire mu by'abakongo bamwisha acha tufanye Kigingi bagiye kumwe barumeba shamuziki ni muza no n'igihumbi mwe mwapfunjije ari anya kumukovoye Bon, mon assassin a un office, il y a déjà 10, 20, nous 4 les 3 10. Tiens musique et tout. DJ là ça c'est vieux. Nous c'est diplômé au DJ. J'ai tout. DJ uri ko yuko hariho umu DJ wundi ngahanye ashobora kubikora. Kiriku petit. Mulete bakasha naona jolie fille nakuna dramatique plus important que l'importance Kabutu anavalaka ba masque
Batman. 5 $000. Oh Jésus. Oh Seigneur. Yes. L'homme qui a sucré la banane. Yes. J'arrive de ça mon. Classe ndafatira mutava gusura ubugane si moya muri cristal none se yandinye. C'est dimanche. Drama harawe wavunjije ari kumase. Non mais c'est bien. Bon ngira ngire imwe hama ndongera ko iyindi imwe sivyo. Nicobonye bose bagihoye gutwe twite. Changer kwi. Maze twebwe tuvuga mu histoire sasa hari umujo ya kera tukira abatiki banda abizi kwaje kuri bana ndabasubiza drama ariko aranda bari karavana ko mask nzigo ni transport ga usage don't bring the drama, don't bring the tea. Hari umujo kera muri bukakera tugise ama magnetoscope n'ama magnetophone n'ama magnetomuza ku bantu bashobora kuba bafise imyaka itari mike ya manuze muri bukakera bafata bagashira televiziyo muri boîte bakayu ibintu byose byari barabifunga telefone yari isaka boîte hariko n'ingufuri muri bukasa telefone zakera mugira ngo kata Nagiye twagize publicité kabisa. Ega mwikomera amashimwe twitavye vraiment. Aya. Imodoka amortisseur ndayibona ngire ndayihindure. Ari ibintu bigiye guhinduka mu buzima bwanje. Nari maze iminsi niyambika ububage bwo plaqué. Ngire nambare oro ya Brenda Gana Ravuga. Allo. Ariko rero nande babwire ubuzima nande bwagiye burahinduka kuva ntangiye kugenda mu Bubiligi. Nagiye mu Bubiligi mbona ninjira muri famille y'abarundi barateye imbere hariya vraiment sanga bafisa kabwa bagita ngo bushiwawa. Ako kabwa urabizi mu Burundi ivyo bintu byarantangaje cyane. Mu Burundi imbwa idakuga itajyana abari umusiga. Iburaya naho imbwa ntiyahamaga kugira ijyane. Imbwa ni kompanyoni gutembera hewe muri kintu kifisa moya kiraje kiranyogarije hebasha murandabisha nti ngo yakigini ijyana kuma hamwe kigini ijyana nasi bujumbura nanje ndondera abatifu badandaza imbwa ngomba gutera imbere. Abantu mufise imbwa gira uya turabe ipo apana bwa busega oya ndiko mvuga ama berger allemand amarase ya frère turabe inde dalmatien iyo mbwa ntayo tuzi murayizi dalmatien abandi mufise berger allemand nizo zigwiriye ngaye Bujumbura. Sasa rero nanje ndavuga ni ibintu nawe mu Bubiligi nanegeza kugura imbwa ndondera rero ababire badandaza imbwa baragwiriye vraiment. Kera abantu bavuga ngo hewe yamuntu yaratunze vraiment inka zaramukundi ari mu nka unazo ubona umutipe yeruse ngo ujya ngo ari mu mbwa kandi ameze neza vraiment. Birasinje ibyo bibwa ni worora na kamuna ndarondera imbwa ebana abatipe mu kudana zimwe n'abamesha sana mu kudana zimwe zubirabe bakwereka se mbonye se mbona niliyo kandi rero kikiri kibunda wallahi vraiment cyari gifisa moya nkasi amadorari natanze n'ubu ndacidoga nzana ikibunda shikana muhira ntangura korganiza shiramwo ibijumbu kuramwo ngo ntibijanye abantu batunze imwe muri bizimwe byitwa ama croquette wow. Ariko hose ngo mbona none iyimbwa nyina ntangura rero kwibonera ku mico n'imigenzo yuko nyina si heza. Mesheza mikwisi nzima turazi yuko imbwa mu kugira bitoyi igira gutya siko bimeze akiwanje na moya kagira uko nyina n'akanyamukike agaseka ganda kameze gutya tungere akakabwa akagashano na nakise laki
oya n'agashano n'akantu k'agashano wewe wari bwabona imbwa iba timide hari igihe nshaka kuyereka ababanyi avuga nani mfise berger allemand hajya ababanyi basohotse nkagira ni lucky come urafise imbwa kigiye berger allemand come kaba kari mu mfuruka ngo sinabazi bantera imigerere kare lucky come hewe yagashano kajya ibigori intuzi kagahekenya imisigati n'agahora abashimeshi cyane muraryohewe tubandanye hari inyuma muratwumva nagire sabe abarundi dushimira Imana ikintu kimwe kandi abarundi turibagira sana na je ndibagira mwamaze kubona yuko twibagiye akakanya imirongo yo kuri station akakanya uzi ari bisanzwe bashiramo ya 2000 rabaho avant warinda gusaba ideni kugira wuzuza ubaje gashiramo ngo shiramo ya 5 sava indira kizagihere musubire muhume ariko nikizohera mizira yawe allo umaze neza hari aba artiste natumiye batandukanye sinzi aho bari Big Vizo ari he ari muri studio Alvin Smith muramuzi umuririmbyi w'umurundi yiyakiriye yemera muramuzi ndamukunda muramuzi bamwita La Vache yes nibo muririmbyi wenyine bagirishije interview baramubaza ati hewe none uriya muntu byageze gute wewe mu bisanzwe ishavu rya urishira gute ngo je ndahara je ngenda nizembe je mutatu babuterere abaririmbyi bacu bagiye bagira ko bari muri interview barabona bati je ndikeba nkiyahura allo